Kawai ketrok kebadan yo registration number AS17C. San real line yo kebadang wan lagi benta jong kendong ba Shillong kala lek thung baji ha kawai karyat Mariapoi ha kasnong Syang Bangla Ripoi district. Kani gejingja kala ja ha ka step shi tere Jembang arja arpulai ha ka por san steng men step balosuba ba unongnya kate ketrok lo pet no na kate jaka. Harian kumbakat tu kat nipor bagi bor pulit kleyo jing tep halor kate gejingja kila lek ban sei no e kate ketrok na kate karyat daki kali khwai. Pak sana orang ni tu. Ya.